Nalazimo se u prostorijama srpskih ratnih veterana Srbije. Danas je sa nama gospodin general Milisav Sekulić, koji se bavi sakupljanjem podataka broja poginulih u ratovima od 90. do 99. On se time bavi od 1996. godine aktivno. Danas razgovaramo o poginulima u oružanim snagama SFRJ. To bi bilo negde od 90. do polovine 92. Tako. Recite nam nešto. Ja bih na početku rekao da su oružane snage SFRJ činile Jugoslovenska narodna armija, teritorijalna odbrana i dobrovoljci. Te oružane snage de facto zvanično postoje do 19. maja 1992. godine, a istraživanje kojim sam se ja bavio o gubicima u oružanim snagama odnose se do 1. juna 1992. godine. Ja bi, s obzirom da postoje dosta pouzdani podaci, da je u oružanim snagama SFRJ, dok su one postojale, poginulo preko 8.000 vojnika i starešina. Ja bi u obradi tih problema koji se istražuju, ja sam obradio jedan uzorak od 2.000 poginuli, od rana umrli, nestali i ubijeni pripadnika oružanih snaga SFRJ. Znači, praktično ta ubijanja ili pogibije počeli su još u 1990. godini, a ja sam zahvatio taj prostor do 1. juna 1992. godine. Analiza toga uzorka, kad je završeno istraživanje, je sledeća. Znači, uzorak je 2000. Čine ga 466 vojnika na odsluženju vojnog roka. To je 23,30%. 630 vojnika iz rezervnog sastava u statusu vojnih obaveznika. To je oko 31,5%. 471 dobrovoljac ili 23%. 176 pripadnika teritorijalne odbrane ili 9%. I 258 starešina. Tu su oficiri, podoficiri, vojni službenici, građanska lica i građanska lica na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Takvi je 13% u uzorku poginuli. Uzorak čine poginuli, od rana umrli i nestali ili zarobljeni, čija sudbina nije poznata. U uzorku je poginulo i na drugi način stradalo u 1990. godini 5 ili 0,25%. U 1991. godini 1266 ili 63%. U 1992. godini do juna meseca poginulo je, nestalo ili umrlo od rana 704 ili 35%. U uzorku je 25 nestali i zarobljeni, a da im se za sudbinu ne zna. U uzorku je svaki četvrti poginuli vojnik na odsluženju vojnog roka. Svaki treći vojni obaveznik iz rezervnog sastava. Svaki četvrti je dobrovoljac. Svaki 11. je pripadnik teritorijalne odbrane, a svaki 8. je starešina. Među poginulim i na drugi način stradalim starešinama je 184 oficira ili 71% starešina i 74 podoficira ili 29%. Među oficirima je 51 iz rezervnog sastava ili 17%. Među podoficirima je 19 iz rezervnog sastava ili 26%. U ukupnom broju poginulih starešina na aktivni sastav otpada 207 ili 80%, a na rezervni sastav 51 ili 20%.
Među stradalim podoficirima je 27 vodnika, vodnika prve klase 7, starijih vodnika i starijih vodnika prve klase 17, zastavnika i zastavnika prve klase 12. U ovu grupu prikazano je i 6 pitomaca vojnih škola poginuli. U uzorku poginulih oficira je 184 ili 71% svih starešina. Među njima je potporučnika 29, poručnika 31, kapetana i kapetana prve klase 59, majora 14, potpukovnika 16, pukovnika 12, generala 2, jedan je general majora, jedan je kontraadmiral. U oficirski uzorak ulazi 15 aktivnih vojnih lica i 4 rezervne vojne starešine, 3 građanska lica i 1 službenik. To je bila statistika i taj uzorak, samo ste vi radili, država nije uopšte obratila pažnju da uradi neki krajnji spisak ili da se Meni nije uopšte poznato na koji način država prati ove gubitke, verovatno da ih prati na neki način, ali treba imati u vidu da najveći deo ljudi, uključujući mene, doživljava državu kao instituciju koja sakriva podatke od javnosti. Znači i poginule, i ranjene, i invalide, jer ako mi u ovo vreme ne znamo koliko je iz Srbije učestvovalo u ratu, koliko je iz Srbije poginulo, koliko je iz Srbije ranjeno, koliko je proglašeno invalidima, koliko je nezaposleno tih boraca i tako dalje, to ipak nije pohvalno za državu i morala bi naći neki način veće brige za te ljude koji su učestvovali u ratovima na poziv države. Ne znam šta bi više u ovom trenutku govorio, ali ovo je neki zadatak gde bi udruženja veterana morala da pronađu neki metod, način koji omogućava mnogo efikasniji rad kad već država ne radi nego što je to u dosadašnje vreme bilo. Za sledeći put mogu da najavim spisak poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. Hvala vam, generale, i Molim, hvala i vama što ste omogućili da se ovi podaci približe našim saborcima, učesnicima ratova, porodicama poginuli. Inako je to dosta tabu tema i malo se ko ozbiljno bavi ovim problemom.